Bani kedai kedodashan Meghalaya bani pedang sngobhai phi baro syakathuk khubor metaka janmit. Shwaban phai shiki khubor ki babnia ngini pechwa yakimat bakongsan. Yasoi kari India bat Finland yaki soskular bakongsan hadali yakren menteri rambadu kari Narendra Modi bat president ka Finland u Alexander Stubb halor gijing scam kiri ha kaperthai. Kam Basha Thombor u Registrar in Charge u Professor KHASI Biswal Hanehu Shillong Campus Ong Bakibriu ki baka dur kila syo ladat EU. Panjing Arab kinong risnyang ka bhoirembong na ka sarkar na ka daw kajing syakta na kajing herdor bat kajing pang. Bat Kirshan u MLA kapintor umkra uba AL Hek yaki jingpen kala hak reservation policy ke jila Henry kadai banbu hakmat pat yaki long ying ki badu. Mentang inya phashwa shiki kubor nakaleng ke jila. Registrar in Charge Chongka North Eastern Hill University Hashilong u Professor KHASI Biswal hinin kajanmit ulayatu ba ulasya syo hakapor ba ulet sya ka school ba habakren bat kadidi news u Biswal ulaong ba ulalet shanehu ban pentikna bagi jingkenjing dia jongka development fund kilabyang hashwa bankut usnem kenjing ken hakalai puwe tarik ulber habab kenmau halor katay gijingja u Biswal ula keno bekibriu ki balaka dur kilabat ya kakali gejong u bat kilabom la syo ya u ula kamba ula sya tangon nakakli degi mau bat nakani kadaw ula sya su praksai haba upoi sya gejaka sumar. जब आप इनसे मैं तो गाड़ी में गए थे तो फोर व्हीलर जाने के बाद ऐसा हुआ माने ये हेड में लग गया कुछ चोट है ना ऐसा ऐसा मुझे मानो कोई आदमी आएगा प्रॉब्ली अटैक कर दिया हाँ स्टूडेंट के लिए बोला था वी आर नॉट एक्सेप्टिंग रजिस्टर इंचार्ज ठीक है सर मैं तो नहीं एक्सेप्ट करें मैं रिटर्न हो चल जाएगा मैं जब रिटर्न हुआ था रिटर्न टाइम में ऐसा हुआ इतना मैंने इतना नजर में नहीं सर मेरा मन में तो हरिवंश सिंह थे हाँ स्टेज लगाया अभी तो इतना अच्छा नहीं सर मैंने कैसा हेल्थ चल रहा है अच्छा नहीं इन्फॉर्म किया है जब यहाँ मैं तो पीवी ऑलरेडी हायर अथॉरिटी इन्फॉर्म कर दिया पीवी की इन्फॉर्म कर दिया हायर अथॉरिटी को जब मेरा हाल ठीक नहीं है मैं रिटर्न हो जाएगा हमारा जरूरत नहीं सेवा करने के लिए Kinong risnyang kiba nakathan bhoirembong kilapinlong ya gijing yalang henen gasni ha bhoirembong banyakren halor gijing e kibalakta ya kakamai gaji gejongki bat ban panjing arab na ka Hill Farmers Union hakani gijing yakren kinong ri jingri kilapin pau ya gijing e jongki halor gijing her kansan kador jingki snyang bat gijing e ban penyat yo yiki kum hagisnem kibaladem Kinong ri jingri kilapin pau balada kimyo yakila jingarap na ka sarkar hakum kani kapor bagi syam jenjar buan na kilong ying ken hab ban mat ya gijing kerdu Tikabangi sngo ban pen pau kalong lese kum ka jingshai ka we ka bal ayengi hakani kapor ka jing kerman kabangi yo jing tip ba deling ba ki don kinong yalam ki ba na kalyang jong ka HFU mo ka Hill Farmer Union ka baju Krisyan na kapor sa kapor kinong rep haka badai bat jongi kum kinong rep ya ki snyang ki kabangi syam jingi shikadai haka ni kapor kum ta hin ka jingi slok jong ki paralong kemi nang ta ka jingi kendu jong ki jingi ut haka kendu al tisengkin ya ki snyang amdon syu tang kinong thit lane kinong keli mo ba haka no karukom ba ki ngila ban di ki te kata ka daw hingi nginom la syu ban kun le se ban ong shi benta ka ka la poi rendang yangi namar yaki snyang lalong bandi andre ka ai ka baja hadu menta tang nongwan page nongwan pandor don syu ba kata ka jing e kalong ba ki bu ni bodon ni ki de ya ri snyang andre menta kumba dadum to snyang mi ba don syu ba thiet ki snyang ji bat ki ba thiet ru lawan thiet ka do patat padahal wa de ka daw kalong ba ki labun plat ki snyang ba wana ba dong jela ba ki nong do snyang kim thiet su snyang ji ki thiet ki snyang ki ba wana bar Pasusu ru kador ka bagi judi boros kata boyong kadai aspa sanho sopsan ro aspa 10 kilo pat mentas sang sispa 10 kilo
Te kini kajik ek lah de kajik ek bakrau ki nongrap sini. Khamtam ki nongrap sini ke bakarsan ya ye ngasem ya kajinang start ko lemba kam rijri. Ba haka habede bagani ka panggalong bangi khod ikani meeting bangi la jinjar balat ban risnyang mar bangi mio ekador kamur ka babiang bat ba ngiso jinjar ban dius nya kini kisni ba mentangi ki kedu jinge bat haide ba kador kamur bat ka jingkot jingkhya jung ka snyang ngi habede usnyang la de bandi no mentaw su sa bihasem kumno ngin shubu ka ba mang na hab a shushu yo ka jinglut ka tang kata shushu yangi ni haban khod ikani meeting bat snyau shapi keyboard ki bahalor na ka jing kerpat barit jungi ginong risnya ka sarkar jilla mentakasi kala play ya ka kamra school janga RMSA secondary school ka bathamai ha ka shnong umshru hajan khaput janga jilla Assam ka bahab hapo ka jirang constituency ya ka yeng school jangka umshru RMSA secondary school lapli perda da umentri katanat puli puthi uba lakmen rimboi haringkat gajinga donlang jong MLA gajirang uba long umentri katanat CNRD uba sostnes sotun kabailut bicep hagajingshna ya kani ka school kalong iway point line not klur tingka hapo jong katanat puli puthi kani ka yeng school bathamai ka thmu ban pen khlain yegi jingtei jong katanat hagijaka khaput gajilla kani ka school kan ajing hikai ya ki khna ki ba na ki shnong ki badon ha shilantar jong ki jaga khaput hapdeng ka Meghalaya bat Assam ha ka ba ya ki nong hikai lathung da ka sarkar jilla I came to know that the people here are Garo, Rabha, and others. I came to know that in these schools, teachers from different community are teaching, and most importantly, students from different community are studying. This shows that India is great and Meghalaya is great. It is better to learn from the grassroots. It is better to know the problem of the people, especially this border area. That's why both me and Sotun, we are here. Now this building has been constructed and inaugurated, but for whom? It is for you. From the journey of 2024, 25, and in the year 2026, 11 students appear. That shows that these schools, that there is a hope that this school will progress. Menteri Barim ka sarkar jilla bat MLA ka penthor umkhra uba Alexander lalu hek ula ong ba ki kam sarkar ki ba hapo ka reservation policy ki dai banbu hakmat e ye ki longyeng longsem ki baduk bakardu bat ki longyeng ki bomdon batrai kam sarkar uba hek ula kirshan ye gijing penkala hak reservation policy Henry ukermen pad baka sarkar kan pentikna shwa ya kaching bah kam ye ki longyeng ki baduna kaching yo Pola dai di ben ai ki reservation reservation ini ke polisi di ben ai be ki BPL family bagi yang beduk khamta meli itu ki weiru da khamta meli ben ai ki yang bo ki weiru padudan biyo kam sarkar ai we ki reservation polisi nagi layo maki layo ki BPL da pio kwa ben krem ni ka bajulong ko bogalang benta ka 40 20 putar ngandom jin pere eu Tamala pikli na hi gabang lakad da rubusyang lakad mentar lakad kumjuhi lada ada reservation policy IB ya kituki BPL family bagi yang beduk berkamta meli berpadudan weiru nagi yang belatri sarkar ada reservation policy yaki ada ke special reservation policy yaki ya kuat menbisiar biang tang lada ki warna ay kata kapeng bung bunga men IB yaki weiru berpadu akam sarkar kita ada ai reservation ai special reservation yaki pemaki ni rumah hakam sarkar kan kata gambar kai foot ya kata kadang mereka tu balap julung general you polisi behi
kata mereka don tengah ke kuat penungi kata ke jing dong lima juga ke bangla ke dar wasdang pat mentar dengan kene ke jo belasyair dengan kene ke jo Kawai katrok kabakit dowyong kalakala haka surok ba National Highway Henriu haka por prabaje janmit haka shnong bindi hati kabadon ha East China Hills District hadian ba kalatut haka surok bat letenra yaki artali ki kali yaka kali Maruti 800 bat ka Maruti Gypsy Superintendent of Police Pankaj Kumar Raskania ulaong bakani katrok kadai kabami na kliriat banet shalom shnong baro ki basyong hapo kite ki kali kila mensaw bat lapin kit yaki sha kliriat civil hospital ha kaba tang hadian kendiat por ki bor kaan kila pentep bakawe kalong kmi kala klat no na gajing mensaw jur MEGHALAYA State Skill Development Society hapo katanat Labour Employment and Skill Development jong ka sarkar MEGHALAYA kala penlong ya ka recruitment drive phase 2 hawa yajer West China Hills District henekasni kani kasinjam katmu ban penyaso iki samla jong kathan bat kinong aikam bat ban aijing tip iki shapang kilat kamai kibadon hapo bat shabar gejala Hakani ke program lawan yashimenta dagi samla nawa ejer bat kicaka bamarjan hakaba kilayo yagi jingnang jingtip shapang ki kam ki jam karukom thep kam bat kiwe ki bayadei bat kilat yo kam kani ka program ka longru banpen sapreng jingtip shapang ki skill development program knang banwanra yagi jingyo kam yo jam hakathan Ka District Commerce but Industry Center Tura Kalapinlong ya ka Annual District Industrial Exhibition ha ka San Banrio Tarik Ulber ha Macha Kolgre LP School Tura ha kani ka sipli ya kani ka program I Assistant Commissioner Chongka West Karu Hills District ilakentu yakinong sengkam sengjam bakin shania haladi hadu henriu pau teli kitiar lapin I dakinong shongshnong jongkathan bat lapin ko buramru ya sanwut kikenthei kum shibanta jongka International Women's Day kibor badai kmi kila ong bakani kachingpen inam kalong banyarap yakinong shna kathan bat ban kentiu yakakam khayi jongki a platform where we can organize such programs International Women's Day alongside I warmly welcome everyone and hope it's an opportunity for them to display their product. she is an expert and is skilled in the craft of handmade embroidery training program. Ka office jong Chief Electoral Officer MEGHALAYA hapo ka Election Commission jong kari India kala pelat biang ya ka Electoral Literacy Club ha Jawahar Navodaya Vidyalaya Mauplang East KHASI Hills kum shibenta jong ka sweep program ya kani ka program la penlong da ka office jong Deputy Commissioner ha gajing snok tilang bat ka Navodaya Vidyalaya Samiti Shillong Region ka batmu ban pen sapreng jingtip yakinong thap vote hapdeng ki khana puli hapo kapang no voter to be left behind. Good morning to all of you. Of the Electoral Literacy Club. The citizens of India, having abiding faith in democracy, the democratic traditions, elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced. You are the future of India. You are our future voters. India being the most populous country on the planet and the largest democracy. It's not born as a democracy on 1947. In any part of the world, if we found in the time of Buddha, well-written documents are there. There were the republics.
and Republic of Liechtenstein is one of the most famous. And if we see the society of our people in the tribal societies in the different part of Northeast, and one of the best example of the grassroots democracy we found in the KHASI society. Still, that is being recognized by our constitution and the 6th schedule. How democratically society runs, they matter. Democracy, if you are a good speaker, you can lead, but democracy's value a good listener. In patience, how you honor others, how you give space to others, then only the harmony comes and establishes. We have to inculcate these are the values in our genes in the society. And all these young ambassadors are blessed with. So, we can be one of the best teacher of democracy at the grassroots level. Mentangin ya pai sheki kubor nagathan chatay lamingi. Laingut ki MLA chong kaseng Congress na Assam kata u Kamala kia de Purkayasta u Basanta Das bat u Sashi Kanta Das kilalet penyesok no bat kaseng Bharatiya Janata Party ha state headquarter Guwahati. Kani kejingnet penyesok kelajia haswa jong ke election syakaying dorbar tauan jong ke jela Assam hakaba laya donlang u President jong ke BJP u Dilip Saikia. Habab yang smobha yakini kidkhat batamai u menteri ke sarkar pedeng u Pabitra Margarita ula ong ba kilalit ban penyesok bat keseng BJP na marba kilayo jingkershan na kinong yalam nadu u menteri rang badu kari u Narendra Modi bat u president ke BJP u Natin Navini. Ya kani lasaki om tang ha Guwahati Assam Henry Hakeling ki benta jong gajela. U menteri rangba jong gajela Assam ru u Himanta Biswa Sarma ulap diang smobha yakini kidkhat batamai. Of Congress party along with other leaders and functionaries from other different parties, especially Congress, are joining today BJP, showing their support to our leadership, right from Honorable Prime Minister Modi ji to Honorable National President Nitin Navin ji, from they're showing their support to our ideology. They are joining, and I'll mention that not only in our capital city of Guwahati in Assam, but also in the different parts, in the nooks and corners of our state, at different levels, different functionaries and members of other political parties, especially from Congress, are joining BJP. Mentangin ya pai Sheki Kubor nakal lengkari. Kari India bat ke Finland kilaya soy yaki saskular halor kejing trailang hakaliang kejing sumar mariang kejingla ban yelet yawan habdeng ki ari bat kiwe ha kejing penlong ya kejing kren habdeng ki he chon ki ari ha New Delhi u menteri rang bat du kari u Narendra Modi ula penlong ya kejing kren bat u president ka Finland u Alexander Stubb ban penskem ya gejing ade habdeng ki ari bat ban kmi benia yakimat hakithan bat kiri ke perthai hagajing ajing kren na baro arliang baro arngot kinong yalam kilamenjur ba anamla ban penbet ya gejing kan at da ka ba pendon kam ya ki bor sipai bat ong ba ki kirshan ya ki lat kilinti ki bawan ra jingsung u Alexander Stubb ha kajing wan jungo ka basaw sngi ka jong u un sai kendu ru ya ka president kari ka Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan bat un salit shimbentaru kum ukongsan ha ka Raisina dialogue arajar arpunriu ha New Delhi. वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड
महत्वपूर्ण साझेदार है। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूप की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। India obviously is one of the world's largest and most influential countries and the world's largest democracy. And as we have seen, you are now a key strategic partner for Europe. Its importance in foreign and security policy and trade policy is difficult to overstate. You are one of the fastest growing economies in the world that we can witness here every day. And what I really respect about your foreign policy is that you've never been under illusions. You've always based your foreign policy on a pragmatic and realistic worldview. You've showed the rest of the world that strategic caution and safeguarding autonomy means a lot, all the while championing multilateralism and global cooperation. And I believe personally that we should all become a little bit more Indian. Mentangin ya pa Sheki Kubor na keleng ke perthai. Katma hakari jong ka Middle East kala nangjer nagajing beteng jong kari United States bat ke Israel banter bom Persha ya ke Iran. Kishipai kari US henen kasi kala pelat ya ke Turki ke bapin I ya ke jingsiat dagi namding na USS Bainbridge banpen pra ya ke mobile missile launch system jong kari Iran. Kita ki Turki ki balayo ring na Eastern Tehran ki pen I ya ki tedem ki bakiu na chan ke jaka sa briu hadian ke jingsha ther bom. Kari Israel kelas dangru ya ka bagi khot ka widespread wave of attacks hapo Iran. Lapin sawa ya ki siren hakeleng ki benta jangka Tel Aviv henaga step hakaba ki shipai ka Israel kilas khanglad iki namding jangka Iran. Kat ba gajing kan at kadang beteng hakasngi ka bahan riu buan na kiri kilas dang ban pinkin ria ya ki nong shong shnong jangki na kathan. Kari Spain bat Germany kila pentikna baki lingsun ken wan kit ya ki nong shong shnong ki badon sha Oman shalari. Ka jinglong jingman kadang beteng ban long ka passenger kat ba ki shipai ki dang beteng ban ther bom habun ki jaka. Timin tapat ini pej ege jinglong jingman ka senbeneng hakeleng ki benta jong gejela. Hatura gajing kriat kalong khat pra degree Celsius bat gajing shit kalong lai po degree Celsius gajing sngam ka haw haw menta ka sngi kalong saphulai na ka shispa haba phai pat chanong ba shilong gajing kriat kalong khat lai degree Celsius bat gajing shit kalong arbusan degree Celsius gajing sngam ka haw haw menta ka sngi kalong saphulai na ka shispa kat ba hajowai gajing kriat kalong khat lai degree Celsius bat gajing shit kalong arbusaw degree Celsius gajing sngam ka haw haw menta ka sngi kalong saphu ar na ka shispa kasin beneng kan rang hatura shilong bat jowai. Shwaban poi sha kabukut jong kathup kubor ngini pet biang sashisin yakimat bukongsan. Yasoi kari India bat Finland yaki soskular bakongsan ha Delhi yakren umentri rang badu kari Narendra Modi bat President ka Finland u Alexander Stubb halor kajing scam kuri hakapalthai. Kam Basha Thombor u Registrar in charge u Professor KC Biswal Hannehu Shillong Campus ong bagi beliau ke bakadur kila syok ladab EU.
Panjing Arab kinong risnyang ka boy rembong na kaswakan na kadaw kejing syakta na kejing herdor bat kejing pang. Bat Kirshan u Emily kepentor ukra uba ALHEC ya kejing penkela hak reservation policy kejela Henry kedai banbu hak mapat ya kilong yin ki bedung. Ti paralog katungi la poisha ka bukut chong ka thuk kubor jingi menta ga janmiet hadu bangin da yasham biang bat pila shai ka singi khablai pi baro.